Yes. Into my into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Okay, let us be reverent. There's a lot of noise. Let us be reverent. Number 111. 111. Ha kgotsala ngetshwana le Jesu. Take. Ha kgotsala ngetshwana le Jesu. Nyakayo, nyakayo. Ha khuyo kare alafa muye. Nyakayo, nyakayo. Jesu riti kalelo, hota ko katati jote, ha kutala yetwana le Jesu. Nyakayo, nyakayo, ha kutala yebu itepo. Nyakayo, nyakayo, hape kakota na pilononi. Nyakayo, nyakayo, Jesu riti kalelo, otako katati jote. Hakutala yetwana le Jesu. Nyakayo, nyakayo. Hakutala engasi kuruna. Nyakayo, nyakayo. Hakusikujo asako. Yabope, yabope, Jesu riti kalelo, otako katati jote, hakotala etwana le Jesu. Nyakayo, nyakayo. Aukile alatla muitepi. Hakupe, hakupe. Kana au hande mule upi. Nyaupe, nyaupe. Jesu riti kalelo. Otako kantati jote, hako
le Jesu ya hayo ampo etenge jaga muluki nyahayo aotare ganale godimo ya gope Jesu ri tlalelo o tla go kgatsatsi jotlhe ga go tsala e tshwanang le Jesu ya gayo Tlapela number 221. Le poilengwe le dikala tse di dirang boitumelo di na le sengwe kgakala se senkisa Hallelujah, kwa Jesu ratilete. Hallelujah, daun kopelele hape, kwa ditunye le kwa bonten. Guanonyane diopela dipakote dibulela kate dikwa hallelujah kwa Jesu ratilete. Hallelujah, daun kopelele hape, faidibala kamoyo tamaile molewate kieleta bogologo molatela hallelujah kwa Jesu ratilete. Hallelujah, daun kopelele hape. One, two. Go botshelo te ba mamogorong Jesu rile le ba gona Kumo ya lefatshe ke botso ke bona kumo entle mo bogorong. Motibo botshelo, motibo le
Irile pakile bahuluki anyenya kabu itumelo pakitlelwa kidithaelo ke bona nonofo mo mokgoro Motebo Motelo Motebo Bona Mota Buloko Buloleko Motebo Bulekota Kita leba mukhono kanisa Ki ikanya solo felo Hakuyo wela mothaelo Yo ikanya nunu foya kujimu Motebo Motelo Motebo Kota Kota Puluko Pululeko We would like to greet the Church of God in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Le dumedisitswe phuthego. May God be with us this morning as we worship together. A Modimo a nne le rona jaaka re obama mmogo. I'd like to take this time to recognize visitors who are among us. Mo nakong e re letsa go lemoga baeng magareng ga rona. Are there any visitors among us? May I see their hands? Those who are visiting us. I can see the hand this side. Amen. Amen, my brother. Another one this side. Any other hand? May you stand up as the church welcomes you, my brothers. Re tla kopa baeng gore ba eme jaaka phuthego e ba amogela. Amen. What does the church say? Amen. Amen. That song just says that you are welcome in Mogodi Church. May you be blessed as you worship with us this morning. Sehela seo ne se raya gore la amogetswe mo motswedi ikutlweng le mo gae. Amen. We are going to go into our announcements this morning. Our announcements are as follows. Dikitsiso tsa rona di eme jaana. SBC encourages the church to prepare for blood donation. South Botswana Conference kopa go rotloetsa baphuthegi gore ba ipaakanyetse go aba madi. The flyer will be sent on our church bulletin. Re tla romela papetana e buang ka malatsi mo di WhatsApp groupung tsa phuthego. But the qualifications are as follows. The age should be 16 years to 65 years. Ba ileng gore ba ka kgona go aba madi ke ba dingwaga go simolola ka go 16 go ya go 65.
The weight should be 50 kg and above, ba e leng gore weight ya bone e feta 50 kg should be in good health. ba tshwanetse gore ba itekanetse mo mebeleng. The do's and don'ts shall be sent, as I said, on the bulletin. Go tla romelwa mo WhatsApp groupung tsa Phuthego. And as a church, we also have from SBC what we call social responsibility. E nngwe gape e ntse e tswa ko South Botswana Conference ke e buang ka kgang ya gore re nne le maikarabelo mo go ba re bapile le bone. We are encouraged to make contributions of the following items as we prepare and go for camp. Jaaka re ipaakanyetsa motagana re rotloediwa gore re baakanyetse di latelang. We need to bring some extra bath soaps, Re tshwanetse gore re dise melora e thapang, toothpaste, toothbrush, face cloths, and sanitary pads. tsone tse di badilweng tseo a re di baakanyeng tse e leng gore di a tlhokagala go diragatsa yone tiro e ne re e bua ya gore re kgone gore re tlhokomele ba ba e leng gore ke ba ba mabapi le rona. The church at large is reminded of the Vespas's that we are having Vespas's on Wednesday and Fridays. Phuthego e rotloediwa gore re te mo morapelong thapelo ya Wednesday le pulo ya Sabata ka Labotlhano a re rotloetsegeng gore re te mo ditirelong tse ka gore ra latlhegelwa. Mogolwane has finished it. We are, the messages that we are supposed to be benefiting from, we seem to lose on that. Amen. So we are encouraged to attend, please. A re rotloetsegeng gore re nne teng mo ditirelong tse. This afternoon, we are going to have a Bible study starting at 4 o'clock. Ra go nna le Bible study kana dithuto tsa Baebele mo tshokologong eno ka nako ya bone. A re teng ka bontsi. From Sabbath school is getting warmer and warmer. Ka nako ya Sabata sekolo ra lemoga gore yaanong mo dinakong tse re simolotsa go tsena mo dinakong tsa selemo. Sabbath school starts at 8:45 and that is for music. Re simola phakela ka 8:45 re simola ka moopelo wa Sabata sekolo pele ga wa Sabata sekolo. 9 o'clock to 9:25 it's Sabbath school program. Tsone dinako tse go simola ka 9 o'clock to 9:25 ke program ya Sabata sekolo e direlwang ha pele ga rona. 9:25 to 10:25 is Sabbath school classes. 9:25 to 10:25 ke nako ya di-class tsa Sabata school. We are encouraged to come on time and participate. Re rotloediwa gore re te ka nako gore re nne le bontlhabongwe mo tirelong tse. The membership subcommittee is to meet today at 2:30. Ba e leng gore ke maloko a leng gore a go lebelela maloko a Phuthego. Komiti yone e kopia gore e kopane kgantele mo sekologong ka 2:30. The following leaders of the departments are to attend. Baeteledipele ba maphata a haloganeng a ta buiwang ba kopia gore ba nne teng. There is stewardship, Ba bolewa lebedi. the head elder, Mogolwane, the pastor, moruti, the clerk, mokwaledi, treasurer, motshwaramadi, personal ministries, ba borongwa jwa legae, Sabbath school, Sabata sekolo, youth ministries, bašwa, women's ministries, ba bodiri jwa bomme, children's boredi ministries, jwa bana, family le ministries. baeteledipele ba malapa. Also, relating to the above topic, the ACMS Adventist Church Management System deadline is December 2022. Letsatsi le le beilweng e le la bofelo le leng gore tshwanetse gore be re tsentse maloko
othe a rona mo systeming ya kereke ya ACMS ke December wa ngwaga one o re le mo go one. But I only have about 152 people that are on ACMS. The rest, Mme ke na le batho hela ba le 152 bontsi ja ba bangwe ga ba ise ba ikwadise mo go yone. yet in the book we are close to 300 plus. Mme hela mo dibukeng tsa rona re le maloko a motswedi re heta 300. And I will also urge the church that if you know of some of the members that you are not seeing, kindly visit them and urge them to come. And then we also can provide those forms to register. A re itse mangwe ba maloko a rona ba e leng gore ga ba kgone go ta phuthegong, a re ba eteleng re ba rotloetse ebile be re ba rotloetsa le gore ba ikwadise mo systeming ye. Amo is to remain briefly after divine service. Ba e leng gore ke borre ba phuthego a motswedi ma 30 plus le kopo ya gore le nne teng morago ga tirelo. And in the event that, although we don't wish you to leave, but you are to meet here at church at 7 o'clock tomorrow. Re kopo ya gore re kopane ka moso ka nako ya bosupa mo thogong The, mo de- mosong. the detail will get it from the meeting. Re tsaya gore bokopano ja rona ya tsela gompieno re tla kgona gore re bue gore ra go dira yang ka moso. The youth programs are as usual. Dithulaganya tsa bašwa di tla diragala jaaka gale jaaka di thola di dira. And there shall be a virtual church board on Tuesday at 7:30. Ra go nna le bokopano ja leitho la phuthego re kopana mo maranyaneng ka Tuesday 7:30 mo maitseboeng. I now call the camp meeting committee to come over. Mo nako ya gompieno ke a go kopa ba e leng gore ke komiti ya kampa gore ba teka kwano ba te ba re bolele dithulaganyo tse e leng gore ba di rulagantse jaaka re setse ka beke tse pedi go a motaganeng. Good morning, church. Dumelang Phuthego. Good morning, church. Dumelang Phuthego. Our camp is from the 14th to the 21st of August. Bokopano ja kampa ana motagana wa rona wa go simolla ka di 14 tsa August go itheleng di 21. And our theme, Me sethogo sa rona out of the great tribulation. re tswa mo tshukatsukanong ye kgolo. And our theme song is hymn number 238. Me pina rona se kgantshwane ke yona number 238 I guess. 238. 238, yes. Yes. Our speakers, morning manna, Ba di bui tsa rona di eme jana e leng gore o tla ba re tlisetsa senkgwe sa mo mosong Dr. Gabo, ke moruti Dr. Kabo mid-morning, e leng gore wa go tlisetsa molaetsa wa gare ga moso le tsa motshegare. Dr. Rakwena, E tla boele moruti Dr. Rakwena and power hour, ye leng gore o tla ba re tlisetsa molaetsa wa letsatsi wa motshegare. Dr. Chiwena Kabanje from Zambia. Ene ke tla boele moruti Chiwena Kabanje go tswa ko Zambia. And at the youth tent, you'll excuse me with the pronunciation, is Dr. Ray Kesis. Mo ko tanteng ya bašwa gate re tla bo re na le ngaka Ray Kesis. E tla bo e le dingaka hela ko motaganeng. So we are all encouraged to go to the camp.
Ra rotloediwa ba ka o lengwe gore re ye ko motaganeng. And our camp offering as Motswedi, Jaanong se re se beetswe e le setamo sa rona sa gore re madi a re tshwanetseng gore a ntshe le offering ya motagane is 24,453. ke 24,000 ke ona madi a buileng ao. And our campus trust Madi a e leng gore ke a ba ba yang go kampa 300 pula individual. a mongwe le mongwe o ntsha 300 pula. And if you are a family of 5, it's 1.2. Ha le lelapa la batho ba le bathano ke 1,200. So if you have more, then they'll have to pay for individual. Ha ba heta ho raya gore ba tla ituelela ka bongwe ka bongwe. And if you have any questions or clarifications, please see us. All the information that we have shared today. Ha gona le mongwe yo batlang gore a botsolotse sengwe ka se re se buileng re kopa gore le bone ba komiti. Thank you. Ra leboga. Bona ga kolla gore ne re sa uma ka ditshenyegelo tse e leng gore di a go nna teng ko motaganeng jaaka tlhalositse bontsi ya sebaka a ne ra kampa kana ga re kampe re sologela gore re ntshe madi a e leng gore ke a ditshenyegelo tsa ko motaganeng jaaka gompieno borre ba tao ba ya kgonyeana ke madi a dirisiwang from the camp expense mme re rotloediwa gore re ntshe gore motagane o nne teng go sa kgathalese gore ra kampa kana ga re kampe. Yes, yes. Oh, they want the amount. Gantsi ga go bewe setamo ke madi a e leng gore re tshwanetse gore re rotloetse gore re a ntshe mme hela ra itse gore ditshenyegelo tsa motagane a kry ditlhwatlhwa di oketsegile malatsi a le tsone dipeterolo di oketsegile so ha re ka le ka bojotlhe ja rena gore re ntsha madi a e leng gore ka kgona gore a covere ema. Ga ke itse ra le motule. She was just mentioning that what the camp expense is used for. That we realize that the like you talked about issues of transportation of our things that belong to the church here to the camp site. I have already talked about preparation for the firewood that will be utilized at the camp. And we know that some of us are not necessarily going to be camping, but you'll be there on Sabbath. We'll still be utilizing these things as we worship together with the church on Sabbath, especially the last Sabbath of the camp. So that's why we are expected to all contribute to that. Gato ne go gakollo hela ba gaetsho gore re kopa gore phuthego e ntshe madi a ditshenyegelo tsa motlagana jaaka re itse gore ga re le ko motlaganeng re na le gone gore go bo go na le dikgonya ka borre ba gore rwalela re tlhokana le mantlwana a boiteketso mme kana ga go ntse jalo one mantlwana one a na le gone gore a hirisiwe ga a hirisiwa re tlhokana le leng one madi a gore a di hirise mme ditshenyegelo tse di tswa mo go rona
re le phuthego ka re itse gore ha re tela gone ko motlagane le ha re sa kampa gantsi re tla be re le gone ko dikerekeng tse re obamang le tsone be go tlhokana le gore le dio tse re be re di dirise ga re tla ka sabata ka bokete jwa rona re na le gore tsone dio tse re tswelele re di dirise ke sone se re kopiwang gore le ha re sa ye motlaganeng re nne le gone gore re tlise tsone dithuso tsa go nna jalo. Amen. Ke tsa gore e tlhalosegile. Magobs tried to explain it, that, she included the issue of the toilets as well, which I forgot to mention. But yes, those are the things that as a church we are supposed to sponsor, and we need to contribute to the church expense, camp expense, for that to be able to be done. The team, I don't know whether you wanted to clarify something. Yes. Ona bua hela gore gompieno ke tsa gore a lemoga gore price a sengwe le sengwe ile go godimo. Ona bua hela gore price a di toilet le one ile go godimo. Jaaka re ta borago kampa gore di expenses a teng tse ileng gore phutego e tshwanetse gore di duelelele. Thank you very much. Those were announcements this morning. Our preacher today is Elder Mogodi. Moreri wa gompieno a letsatsi ke mogolwane Luke Mogodi From Hope Fountain Church. o tswa ko phuthegong ya Hope Fountain. Like it was mentioned, we had a wonderful worship with him yesterday as we were opening the Sabbath together. Jaaka go boletswe re letse re nnile le tirelo ye tlhabosang maabane ka ikitletso. He will be with us to do the main service, and he will also be the one who will be doing the Bible study this afternoon. O tla bana le rona ka nako ya thero le yone thuto ya tshokologo ya Bible study ke ena a tla ba eteletse pele. May we all wait reverently as we wait for the main service. Amen. Amen. Re tla opela number 207. Ke bonye o perilwe botlhoko le madi ante ba sotlegile ke ene bokgoro ganka ke ka elebala yone tebo Re
Le fa che celula lusu la cuenca libi busai tirim jati stand up. Batu bote aribake Mogodi moritita Obake bunti Mogodi mo Bakarara Mora Moya Ararapeleng modimo rra kgosi ya kgalalelo mosong ono ra ikoba ha tlase ga dinao tsa gago re lebogela go modimo jwa gago jo bo phuthulogileng ra bo simolotse ka tlholo ya lobopo mme morago ba itshupa ka morwao yo re setse mo mokgorong gore re nne bana ba gago re batla go neela pako le tlotlo le kgalalelo tse di tshwanelang ngwana o le nosi ka gonne ga ona molekane rra re go lebogela morwao ka go bo gompieno ba re go amogetseng re bidiwa bo morwao le bo morwadio re na le tshwanelo mo bogosing jwa gago ka ntate a morwao ra nna le rona mo letsatsing la gompieno mo nakong e re neele lehoko le le tswang ko go yana le le baneng pelo nngwe le nngwe a tlhele ga go padile rra a le mongwe hela itswele ka seng re se go hatse baopedisi barapedi le mongwe o nang le seabe mo kobamong eno re go e neela e ntse hela jalo kobamo e ka leina la ga Kgosi Jesu amen. Re tla bula dikopelo tsa rona ko number 269. Muluki ora khamata ki Jesu Morena wane muluki ufita mane farolwa lefika kwa diru kenta kateko ufita mane farolwa lefika Jelisira musika ke ufita silo jamira tolakwe unti pakasa tasakwe unti pakasa tasakwe Mulukio akamatsanki Jesu Utu samura lomane Unsere hankaki katsiki yaka Unaruru fokamita Ufika mane farongwa lefika Jelisira musika ke Ufika tilo jamira tolakwe Undi
ka sa kwe, umpipa ka sa kwe. Urasa na kotsote kamasiko, ne uditata buene. Kopela la mudibu halalelo, kamura kuludiwane. Ofika mame farongwa lefika, jele sira mosekake. Ofika silo jamira tolakwe, ombi pakasa kwe, ombi pakasa kwe. Moka ketuka mpati bonya kakwe, homo katanta momaru. Pulu koya kakwe lurato lakwe, tatila lekasa balwe. Ufika mami faronga lefika, jele sira mosekake. Ufika telo jamera tolakwe, umpi pakasa kwe, umpi pakasa kwe. I can tell. Moha. Is that all we have for God today? Let me ask you. If you think He has blessed you enough during the week, give Him all you've got. Sing that verse with all your might and everything that you have in your body. Moha ketsoga mpasi moya kakwe, homo katanta momaru. Pulu koya kakwe lurato lakwe, taipila lebasa balwe. Ufika mame faronga lefika, jele sera mosekake. Ufika telo jamera tolakwe, umpi pakasa kwe, umpi pakasa kwe. Shall we pray? Our Heavenly Father, we come before you once again this morning, Marina, just to say thank you, dear God. Thank you for being with us throughout the week, for protecting us and loving us and showing us the right way to go, Marina. Bless us this morning as we be listening to your child, dear Jehovah. Cover him with your blood and protect him from all evil, including himself, dear God. May he remember who he is. He is your son after all. In Christ's name I pray, amen. Good morning, church. Yes, I'd like to. Yes, I'd like to welcome you all on today's divine service. Ke tla rata go le amogela lotlhe mo tirelong e. The theme for today is Who Are You in Christ? Gompieno re bua re re o mang mo go Jesu Keresete. And it will be led by our elder,
Elder Luke Mo. Yes. E tla bo etetse pele ke ene mogolwane Luke Mogodi. Yes. When introducing the panel up front, the first prayer was given by Sister Gail Nedidimala. Thapelo ya ntlha e hilwe ke ya one. The interpreter for today is Elder Kito Monatsi. Motolokolodi kana yo le kang ke kitso. The preacher for today is Elder Luke Mogodi from Hope Fountain Church. Mogolwane Luke Mogodi a tswa ko Hope Fountain. And I'm Kuma Kale, the pulpit manager. Ene le khumo. At this time, I'd like to call upon the stewardship reading by Tudwe, which will be followed by the collection of tithe and offering. Amen. Good morning, church. Dumelang Phuthego. Our stewardship talk for today Palo ya rona ya bolebedi gompieno is titled Support Comprehensive Mission. e bidiwa gote go kgothatsa tirelo. We worship with our offerings and donations Re direla ka di tsa bosome tsa rona because Jesus invites us to care for others as he does. ka gore Jesu o re bitsa gore o re bolela gore re tlhokomele ba bangwe jaaka a dira. One day, the crowd noticed the movement of Jesus and his disciples, Tsatsi lengwe baphuthegi ba ne ba lemoga motsamao wa ga Jesu le barutwana ba gagwe and came to meet them. mme ba tla go ba kopantsha. Full of compassion, Jesus spent the entire day teaching, blessing, and healing. Ka pelo e tshweu Jesu o na tsaya letsatsi la gagwe lotlhe a ba ruta. It was a spiritual feast. E ne le sejo sa selegodimo Moa. sa semowa. As the sun was lowering in the sky, Jaaka letsatsi le ne le phirima the disciples asked Jesus to send the crowd away to seek food. barutwana ba ne ba kopa Jesu gore a kobe baphuthegi gore ba kgone ba bone se ba ka se jang. The crowd would soon get hungry, Phuthego eo ne e tloga e tshwarwa ke tlala and there was no bakery in the desert. ebile ne go sena dijo mo sekakeng. But instead of attending to their quite sensible request, Mme go na le gore Jesu a re etse kopo ya bone Jesus invited the disciples to give them something to eat. Jesu o na kopa gore barutwana ba neele baphuthegi ba sengwe sa go ja. This unexpected answer reveals the concern for both the spiritual and the temporal needs of people. Karabo ye e supa tlhoko ya semowa le Temporal needs. tlhoko ya semowa. This is also our mission. Se le sone ke thomo ya rona. When we see human beings in distress, Ga re bona ba tshwana le rona ba le mo mathateng whether through affliction or through sin, kgotsa go ka sebe kana ka sepehela we shall never say, "This does not concern me." ga re a tshwanela gore se ga se rame. The story of Emmeline from Madagascar reminds us that Polelo ya ga Emeline go tswa ko Madagascar e re gakolola gore we can put back a smile on people's faces. re ka nyenyehatsa batho ba re ka supa re ka nela ba bangwe monyenyo. Before 2015, Pele ga nako yone eo 2015 Emmeline was always frowning. Emeline na nahela minne phatla. She was a single mother whose children were always hungry and could not afford to find them at school. E ne le motsadi yo mongwe mme bile
a sa kgone go neela bana ba gagwe ditlhoko tsa bone. Then she joined the ADRA Food Security Project. Ona tsenelela mokgatlho wa ADRA And in a town called Bikili. mo toropong e bidiwa Bekelin. There she received training, Ko ona rutuntshiwa access to farm tools and drought-resistant seeds. a neelwa didirisiwa le dipeo. As a result, she started her farm. Ka seo ona a simolola temo ya gagwe. She planted sorghum, sweet potatoes, cassava, and pumpkin. A lema dijalo tse di harologaneng. Now she has enough to feed and clothe her family, pay for their school fees, and invest in their future. Gona anong o na le sa ka se dirisang go tlhokomela ba lelapa la gagwe. Above all, she had a huge smile in her face. Me go hitisa mo o na nna le monyenye o motona mo sefatlhegong sa gagwe. Would you like to do the mission in the footsteps of Jesus A o ka rata go ira tiro ye and draw smiles on people's faces? ebile o bo o neela ba bangwe monyenyo. Giving is one means established by God to alleviate sufferings. Go neela ke nngwe ya tiro e leng gore Modimo o e dirile go hokotsa mathata, Express his love go supa lerato la gagwe and bring back hope. le go fa gape tsholofelo. This week, can we practice Christ's ministry method by worshiping with our tithe and regular and systematic offerings? Beke ye a ko re direng se. This week, can we practice Christ's ministry method Beke a re direng tiro ya ga Modimo by worshiping with our tithe and regular and systematic offerings called promise? ka go obamela ka ditsa bosome le dikabelo tsa rona. Let us pray. A re rapeleng. Lord, we thank you for the love and compassion you have for us. Please help us today to be channels of your blessings to others. Amen. Re tla opela number 14. Tsiri tsiri fela mo diatlanyeng, re re ya Jesu banyana ba kwe. Tsiri 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 utlwa diawa, tsotlhe tsa ga Jesu o tlatsa tsotlhe. Utlwa pedi diawa re tsamfadiwa, tsotlhe tsa ga Jesu o tlatsa tsotlhe. Tsiri 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 utlwa diawa, tsotlhe tsa ga Jesu o tlatsa tsotlhe. Tsiri tsiri fela mo diatlenyane, re di naya Jesu banyana ba kwe. Tsiri 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 utlwa diawa, tsotlhe tsa ga Jesu o tlatsa tsotlhe. Ka re le banyana re na le pene, me fa re godile re tlana thata. Tsiri 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 utlwa diawa, tsotlhe tsa ga Jesu o tlatsa tsotlhe. Le fa madimanye re mo narato, o tsaneo tsa rona o ntse a nyenya.
tsiri 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 utlandiawa tsohle tsa ga Jesu o tlatsa tsohle. Number 158. Thobong e kgolo ya fatsheng e gaufi. Take. Thobong e kgolo ya fatsheng e gaufi. Morena o bitsa barobi go tla tlhaka tse di galalela masimo di butse sekgotla mo gangata a kopatsa tse rona a kopatsa tse le re Mosong ole o sa khuteng boipelo o ntse o atamela ka dingwaga kgorong e phatlaladitseng ke sebe e phuthega bula e se lo fete a kopatsa tse rora a kopatsa tse go gontle tirong e tswang moratong molatswana o tswelang kwa godimo ke lorato lo re laleletsa tshimo bo inelo bo gagamatsa a kopatsa I'd like to call upon those who will be doing season of prayer. Ra tshoyo ko legodimong ra rata hata se ga dinao tsa gago Jehova re go leboga rara re lemoga ha o le modimo Jehova wena yo e leng gore o ntse o re tshegeditse Jehova go tswa mo bekeng e hitileng go ta mo nakong ya gompieno Jehova re lebogela masogo a gago le lorato la gago Jehova re lebogela tse tsotlhe tse di molemo Jehova tse e leng gore o nna re segogatsa ka tsone Jehova ke ka moo rara re bona go tshwanela gore re te hata se ga dinao tsa gago Jehova re ikoba Jehova re lemoga ha o le modimo Jehova wena yo o rileng mo tshimologong wa tlhola legodimo le lehatshe Jehova wa bo wa bopa motho mo setshwanong sa gago Jehova
o re direla gone gore tsatsi le letsatsi Jehova, motsotso le motsotso Jehova, re go neele toto le kobamo Jehova, re lemoga gore o modimo wa rona Jehova, wena e leng gore o tshwere sengwe le sengwe ka matshelo a rona rara. Ke ka moo Jehova re tla mo go wena ka yone nako e Jehova, re se go hatse ntate mo tsatsing la sabata Jehova, a re akole masego a tsatsi la sabata ga tlase ga dinao tsa gago Jehova, a re akole tse di molemo, re ithute tse di molemo mo go wena Jehova, re lemoga gore go botoka Jehova go tla mo ntong ya kobamo Jehova, go na le go nna ko e leng gore yo bosula Jehova ba re kgarakgatsa le lehatshe le Jehova. Re a go leboga gore mo diemong tse tsotlhe tse e leng gore di a re diragala Jehova, masula otlhe a e leng gore kopana le one Jehova, re nna le nako ya gore re lemoge gore rara o a bontse o na le rona, o a bontse o re kaela o re supegetsa lerato la gago rara. Ka nako e Jehova re ba phuthego ya gago, phuthego ya motswedi ya pele ga gago Jehova, ya karata be re amogela le go kola botshelo Jehova, bula dipelo le ditlhaloganyo tsa rona Jehova, a magoko a se ka helela hela gone ha Jehova, a nna magoko a leng gore ra tsenya mo dipelong tsa rona ke one a re tshegetsang Jehova go simoga mo tsatsing la ka moso Jehova, go ithelela re bo rata re kopana gape Jehova, a ene magoko a leng gore yo bosula ga ka re ota mo go rona Jehova, re be re itse gore re itsetsepetse Jehova, re be re itse gore re tshwere wena e leng gore ko wena o tla re mo kobelang Jehova, ko wena e leng gore ta re phatsimisetsa lesedi ja gago Jehova, re bontshe lerato la gago ra rata ga tlase ga dinao tsa gago, re ikoba re utlwele botlhoko o bo re itshwarele malao wa rona, ka ina le matala a kgosi Jesu ke a rapela, amen. Raitso yo go le godimo mo nako ya gompieno mmoloki re ta gapele ga setilo sa go sa maoto le botlhoko Jehova, re tswa mo bekeng e neng e kopa-kopane e na le dikgang tse di bosula mmoloki ya maoto le botlhoko a go a re apese, re sedile maikutlo Jehova ga re taka kwano go tswelela o na le rona ka dinako tsotlhe mmoloki wa rona ko le godimo ka re go ithopetse. O na le rona Jehova ka re go ithopetse gore ke wena botshabelo ja rona. Kgosi ya kgaleletso, re tagano re le bašwa re ta Jehova ka dipherethego mo megopolong ya rona, re Jehova ko le godimo re utlwele botlhoko, re bontshe tsela Jehova o re phatsimisetse lesedi la gago ka dinako tsotlhe, re itshwarelele ka wena Jehova le ga tsela a duma ko nte, mme Jehova thaka ya rona Jehova ya amilwe ke dilo ka bontsi mmoloki, mme mmoloki wa rona re utlwele botlhoko. Jehova bagolo ba rona ba gano mmoloki ko le godimo, ba thuse Jehova ko le godimo gore tsenya mo tseleng, ba thuse Jehova o ba sedile maikutlo ka rona re le bana ba bone Jehova, re ba tsenya mo dikhuduegong ba leka gore ka etsa tsela Jehova, mme re tswela re ingaola Jehova, ba thuse mmoloki ka rona ko le godimo, ba nne pelotelele mo go rona, ba utlwele botlhoko mmoloki araba dithapelo tsa bone Jehova, bannye ba teng go neha mmoloki Jehova, ba etelele pele modimana ko le godimo, kolobetsa ditlhaloganyo tsa bone ka mowa o itshepo, ba itse ha e le wena ha ela Jehova e le gore ba tshwanetse gore ba tsamaye mo tseleng ya gago kgosi Jehova ko le godimo lehatshe le tobekane, ga go sa tlhola go na le ga go gategang teng Jehova, ga go sa tlhola go na le ga e le gore mongwe o ka re nnyaa Jehova o teng, mmoloki o re swetse Jehova, re na le dipelaelo tsa gore a na wa tshela, a na wa kgathala mmoloki re utlwele botlhoko mo nako ya gompieno mmoloki ko le godimo, moriri wa gago ke yo Jehova, ke wena o mo romileng kgosi, mo etelele pele Jehova le yota wa tolokelela loko la go isa go puo e nngwe go tswa ko e nngwe Jehova ka o re beetse molaetsa go tswa go wena ka bone Jehova, ba thuse modimo wa nna, ba o re tshelele Jehova, o re hetole mmoloki re utlwele botlhoko Jehova, re na le bangwe ba maloko a phuthego ya rona, bangwe ba lapa a rona mo lehatsheng le gongwe le gongwe ga ba leng teng Jehova, ba etele ba utlwele botlhoko mmoloki ga sa tlhola re ithaloganya ba malapa a rona le ditsala tsa rona le bakaolongwe ka rona ga re itse ga ba leng teng Jehova, re thuse re kgone go ba gopola re ba etele Jehova, ba sokolole jaaka o ntse le rona re sa itogele ko morago re sokolole mmoloki re utlwele botlhoko o bo re itshwarele. Thank you Jehova, re thuse re nne ka tulelo ya ga tara amogela lehoko la gago, re sogatse le ba bannye le bagolo. Thank you Jehova, ka leina la Jehova re apena, amen.
We will now listen to a children's story by Nkumbu Sinkala, Re tla nna le polelo ya bana ka Nkhumbu Senkala, which will be followed by a poem by Buisanang Ushuka, e latelwe ke Buisanang Oshuka a re ha a poem. and then our preacher will stand. Hello, friends. Dumelang ditsala. Guys, hello. Okay, I'm going to teach you how to greet me, okay? Ke tsile go le ruta go ntumedisa. When I say hello, friends, you're gonna say hi, hi. It's great to be here. Ga ke le dumedisa la gore dumelang dumelang go molemo go nna ha. Hello, friends. Dumelang. I didn't hear that. Let's try our other friends this side, okay? A re botseng ba ba tona. Hello, friends. Dumelang ditsala. Amen. Amen. We're going to try again, okay? The last Okay. time. Scream loud, okay? No way. Hello, friends. Amen. Who wants to pray for us Ke mang yo batlang gore rapelela? before we start? Yes, come, Cheza. Thank you, Jesus. Please bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So I'm going to describe to you a bunch of animals, and you're going to tell me what the name of the animal is, okay? Ka go le bolela diphologolo tse dintsi mme la go mpolelela gore diphologolo tseo ke dife. Are we promising to participate? A ra soletsa gore ra go tsaya tirelo. Alika, we're promising. Okay, there's this animal. It likes to bark. It likes to dig. What is it? Go na le e nngwe e rata go A bobega, dog. e It's rata a go- dog. Okay, there's this other animal. It's very tall. It has a long neck. What e animal nngwe is e it? telele e na le molala yo motelele. Giraffe. It's a giraffe. Good. There's this other animal. It's a bird, right? But it doesn't fly. And it walks like this. Go na le e nngwe ke nonyane mme ga e bone. Yes? A penguin. Penguin. Yes. So you see all these animals I was describing. La di bona diphologolo tsotlhe tse ne ke di bua tse. And you were able to tell me what animal it was. Mme ebile no le kgona go mpolelela gore ke phologolo ehe. When people describe you, Ga batho ba le bua, they must say you're a good person. ba tsentse ba re o motho o siameng, You don't make noise in church. ga o dire modumo mo kerekeng, You share your food. o abelana le ba bangwe dijo tsa gago, You obey your parents. o reetsa batsadi ba gago, And you have to be just like Jesus. gape o tshwanetse wa nna jaaka Jesu. You have to be just like who? Jaaka mang? Just like Jesus. Jaaka Jesu. So we're going to tell me all the things you know Jesus did. La go mpolelela dilo tsotlhe tse ne Jesu a di dira. What did Jesus do? Jesu o ne a dira eng? Jesu o ne a dira eng? Jesus do. What do you know Jesus did? Cheza. O itse Jesu a ne a dira eng? He healed people. Yes, Ona he healed the godisa batho. sick. Jesus used to teach people. Jesu na ruta batho. Jesus was kind. Jesu na le yes, pelo ntle, Jesus was loving. na rata. So we have to be just like Jesus, okay? Re tshwantse ra nna jaaka Jesu. You have to be just like who? Jaaka mang? Just like Jesus, right? Jaaka Jesu. So we're going to pray. That's the end of our story. Who wants to pray for us? Ke polelo ya rona e hella gone ha ke mang yo batlang go re rapelela. Elika.
Pray fast. Let us pray. Jesus, bless us for the story. We bless in Jesus' name I pray. Amen. Amen. To my jail guard, the one who holds me bound, I hope this letter finds you well. I would have loved to come hand it over in person, but you see, I've got important things to attend to, things that matter the most. Nevertheless, this letter must get to you. Apologies, you won't be able to see some of the words. As I was writing this letter, my eyes were filled with tears and somehow they wetted and faded some of the words in this letter. But I know, jail guard, you'll figure out what this letter is all about. By the way, those are tears of joy. Those are tears of joy. You see, for so long you have been living in great joy, thinking that holding me and those close to my heart captive in your prison of identity crisis, misery, sorrow, pain, you name it, you thought somehow we belong to you. No, jail guard. That narration changes today. You see, myself and the congregation seated here, hoping that you are not present or you have not sent your own to represent you. But nevertheless, today, we are breaking away from your prison of pain, sorrow, misery, hate, deceit, because we have found the key to our freedom. In fact, we've found where we belong, and who we belong to. Let me remind you, remember the time you asked Balaam to curse our forefathers of the old Israel, then he failed because you cannot curse something that has been blessed. Instead, he said he can see a forthcoming king, and indeed a scepter shall rise from the tribe of Israel. And you, my jail guard, you couldn't take it because even when the wise men wanted to come and worship him, you denied them because you knew in that manger a king was born. The one we belong to was born. Lowly might have been his birth, yet to us that was life eternal. Fast forward to his life, you tried to kill him when you stormed in the Garden of Gethsemane with a legion of soldiers. Even though our Savior was not a fugitive running from you, little did you know that prior to your arrival, he had already prayed a prayer that stands even 2,000 years later. You mocked him like you do to us, his own. You crucified him on the cross of Calvary, forgetting that Calvary will always remember. You buried him for 3 days, but the tomb couldn't hold him. Only 3 days, as in 1, 2, 3. But on that Sunday morning, he rose. But when he rose from that tomb, he did not come empty-handed. He came with the keys to our freedom. Freedom of peace, freedom to joy, freedom to happiness. In fact, you couldn't believe it, jail guard, because you suddenly started to hear the shackles of the chain breaking down because his power, you cannot contain it. So jail guard, whether you're present among us or you've sent your own, a reminder is the shackles of the bondage have been broken. Your former prisoner. Happy Sabbath, church.
Good morning, church. Dumelang phuthego. Want to take this time Re batla ho tsaya nako e, to thank the Lord for the time He has accorded us to worship re Him. leboge Morena nako ya re e hileng. To thank Him for the gift of life. Re mo lebogela mpho ya botshelo. We do not want to take for granted the fact that we are alive because as we speak, some families are mourning. Ga re batle go e tsaya loleya mpho ya botshelo ka gore bangwe jaana ba mo selelong ba latlhegetswe ke mongwe wa Just ba mo this ratang. morning, I was in Manyana burying our Rakhadi. Moso wa gompieno hela jaana ke ne ke le ko Manyana ke ile go baya rakgadi. But we are here today, Mme re hano gompieno. so we ought to be thankful. Re tshwanela ke gore re leboge. We made it through another week. Re heditse beke e nngwe. Some of us are still working. Bangwe santse re bereka. Some are retired. Bangwe ba ikhuditse yana ba But all tlogetse the tiro. same, we are beaten from all sides by the evil one, Mme and ka yet mo go we are still tshwanang- alive. Mme ka mo go tshwanang botshelo bo nna bo re itahela mme re lebogela santse re tshedile. God is great, isn't He? Modimo o mogolo ha ga nna yalo phuthego. Modimo mogolo phuthego, a go a nna jana. God is great, isn't it, church? Or you're still sizing up and determining where this is going. Kana santse le belaela kana le batla go re go ya kae. The book of Romans, chapter 8, verse 14. Baroma 8 verse 14. Romans 8, verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Gonne botlhe ba ba gogwang ke Mowa wa Modimo ke bone bana ba Modimo. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Kana ga la amogela mowa wa botlhanka wa gore le boe le boife. Mme lo amogetse mowa wa bongwana o re bitsang ka ona re re Abba Rara. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Mowa ka osi o supetsa mewa ya rona gore re bana ba Modimo. And if children, then heirs. Mme fa re le bana ebile re le barua boswa. Heirs of God and joint heirs with Christ. E bong barua boswa ba Modimo le barua boswa mmogo le Keresete. If indeed we suffer with Him, that we may also be glorified with Him. Fa tota re bogisiwa nae ke gore re tle re galediwe nae. May the Lord bless the reading of His word. A morena a se go hatse palo le go kola gagwe. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we want to bow down this morning because we recognize who we are, that we are your children, and that we need you at all times. We therefore say, bow down and implore you to be among us. We pray in a special way for your presence. Send your holy angels to be with us this morning. For we ask all this in Jesus' name, amen. Amen. Yesterday we met with some wonderful young people. Le bašwa ba ba molemo. We read a few verses in the Bible. Re ne ra bala ditemana
di le sekae mo Baebeleng. And we appreciated a few things about our master and his kingdom. Re ne ra lemoga dilo dingwe ebile di a re kgatlha ka bogosi jwa Modimo le ene Modimo ka sebele. The way he touched a man Ka ha neng a ama motho who the world had given up on him. o e leng gore lehatshe le ne le mo tlhobogile. He met him. O na a kopana le ene. When he was done with him, E rile a hetsa le ene. he was seated. O ne a ntse. He was clothed. A apere. And he was in his right mind. Tlhaloganyo ya gagwe e mmoetse. We established yesterday Re ne ra tlhomamisa gore maabane that oftentimes, even as Christians, we subsist on Satan's lies. gore le ha ntse re le ba Keresete go na le nako tse leng gore le rona re kgona go wela mo lemeneng la maaka a ga Satane. We feed on the lies of the devil. E be re ja re kgora maaka a ga Satane. And that oftentimes, even our confidence is eroded because we listen to the evil one. Mme le go itshepa go bo go hella go tsamaya ka gore re retsa yo maaka. By the mercies of God, Ka mautlwe botlhoko a Modimo. we pray that all of us must come to a position where we are confident on who we are and who God is in our lives. Mme re rapela gore re tla tla mo seemong se gore ra itse gore re bo mang mo matshelong a rona le Modimo re ke mang mo matshelong a rona. Luke chapter 15, Luke 15, starting from verse 11. re simolola ka verse 11. It is a familiar passage. Ke re itseng re le bantsi. Familiar passage because some of us who are not pastors, who are not theologians, we can only trot around the chapters that we are familiar with. Rona ba eseng baruti re nna re tshamekela hela ha di verse tse re di itseng. But thanks be to God, because even among those familiar passages, in the midst of those, God, who is merciful, plants messages that are eternal. Mme le gone mo ditemaneng tse re di itseng re di tlwaetse Modimo nna a jwala o na a jwetse mahoko a sa heleng ka bosa khutleng. A certain man had two sons. Monna mongwe o na le barwa ba le babedi. And the younger of them said to his father, "Father, give me the portion of goods that falls to me." Yo mmotlana ra rragwe a re rre mphe kabelo ya boswa e ntshwanetseng. So he divided to them his livelihood. Mme a ba kgaoganya tse ba phelang ka tsona. The Bible says, so he divided between the two of them his livelihood. Bible ya re mme rragwe a kgaoganya tse ba phelang ka tsona. And not many days after, the younger one gathered all together and journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. Morago ga malatsi a sekae morwa yo mmotlana a phutla tsotlhe a hudigela kwa lefatsheng le le kgakala. Teng a senya khumo ya gagwe ka bophelo jo bo maswe. But when he had spent all, there arose a severe famine in the land, and he began to be in want. Mme a re a sena go senya tsotlhe ga nna leuba mo lefatsheng leo mme a simolola go tlhoka. Then he went and joined himself to a citizen of the country, and he sent him into the field to feed swines. Jaanong a ikopanya le mongwe wa baagi ba lefatshe leo yo a mo romela kwa magoleng a gagwe go disa dikolobe. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swines ate, and no one gave him anything. A ba eletsa go ikgorisa ka maungo a ditlhare a jewang ke dikolobe mme a sa fiwe
mme a se ka a fiwa ke ope. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Ke fa itharabogelo a re, barapiwa ba ga rre ba bantsi jang. Gathapiwa. Ba kwana ba ile ba- Okay. Bathapiwa ba ga rre ba bantsi jang ba ba nang le dijo tse dintsi, mme nna fano ke swa ke tlala. I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Ke tla nanoga ke ya kwa go rre ka moraya ke re, rra ke leofetse le godimo le wena. And I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Ga ke sa tlhole ke tshwanela go bidiwa morwao, ntire jaaka mongwe wa batlhanka ba gago. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. A ba nanoga a ya kwa ga rraagwe, ya re a santse a le kgakala, rraagwe a mmona, a tlhomoga pelo, a taboga, a wela mo thamong ya gagwe, a mo atla. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son. Morwae a mo raya a re, rra ke leofetse le godimo ka ba ka leofela wena, ga ke sa tlhole ke tshwanela go bidiwa morwao. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Mme rraagwe a raya batlhanka ba gagwe a re, a ko fang lo ntshe seaparo se se ntlentle, lo mo apese, lo mo rwese palamonwana mo monwaneng le ditlhako mo dinaong. And bring the fattest calf here and kill it, and let us eat and be merry. Lo tliseng namane e nontshitsweng lo e tlhabe, mme a re jeng re itumele. For ka gonne this my son was dead morwake yo o ne a sule, and is alive again. mme o bile o tsogile. He was lost O ne a latlhegile, and is found. mme o bonwe. And they began to be merry. Mme ba simolola go itumela. Now his older son was in the field. And as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. Morwae yo mogolo a bo a le kwa tshimong, ya re a tla atamela ntlo, a utlwa kopelo le dipina. So he called on one of the servants and asked what these things meant. A ipiletsa mongwe wa batlhanka a mmotsa gore go direlwang jaana. And he said to him, your brother has come, and because he has received him safely and sound, your father has killed the fattest calf. Yo a mo raya a re, monna o gorogile, mme rraago o tlhabile namane e nontshitsweng ka a mmonye a sa phela. But he was angry and would not go in. Therefore, his father came out and pleaded with him. Ke fa galefa a gana go tsena, fo rraagwe a tswa a mo rapela. So he answered and said to his father, Ena a araba rraagwe a re, lo, these many years I have been serving you. I have never transgressed your commandments at any time, and yet you never gave me a young goat that I may make merry with my friends. bona ke ntse ke go direla dinyaga tse dintsi, ga ke ise nke ke tlole taolo ya gago, mme nna ga o ise o ke o mphe potsane gore ke itumele le ditsala tsa me. But as soon as this son of yours came, who had devoured your livelihood with harlots, you killed
the fattest calf for him. mme e rile morwao yo a tla yo o jeleng dithuo tsa gago le diaka wa mo tlhabela namane e nontshitsweng. And he said to him, Rraagwe a mo raya a re, Son, ngwanaka, you are always with me, o na le nna ka metlha, and all that I have is yours. mme tsotlhe tsa me ke tsa gago. Son, Ngwanaka, you are always with me, o na le nna ka metlha, and all that I have is yours. mme tsotlhe tsa me ke tsa gago. It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found. Mme e ne e le tshwanelo go ipela le go itumela, ka gonne monna yo o ne a sule, mme o tsogile, o ne a latlhegile, mme o bonwe. The passage we have read is part of the three-part parable that Jesus shared with the Pharisees. Temana tse sa tswang go di bala tse ke nngwe kana ke bontlha jwa dipolelo tse tharo tse ne Modimo a di ha Bafarisai. He shared this parable with three parts because the Pharisees challenged him. O ne a e ha e le kgaogane ka boraro ka dipolelo tse tharo tse ka gore Bafarisai ba ne ba mo lekile. They challenged who he claimed he was. How can I challenge? Ba ne ba mo gwetla gore ene ke mang. They said, how can we trust this man? He eats with tax collectors. Ba re ka tshepa ya monna o e leng gore o nna le ba tsang lekgetho. This man receives sinners and eats with them. Monna yo wa amogela baleuhi ebile a ja le bone. This was the complaint. E le yone ngongorego ya bone. The passage ends, the three parable part ends with a story about sons. Me polelo e hela jaanong go buiwa ka barwa. I have a feeling the whole question says to Jesus that the challenge right here is, who is a true son that requires to be with Jesus? Gongwe potso e ne le boammaaruri ke gore ke o he morwa yo tshwannang go nna le Jesu. Truly, when we look at it, it's an issue about sinners and Jesus. Ga o e leba ke polelo ka Jesu le baleuhi. And those who are challenging seem to suggest that they have the right to be with Jesus. Mme ba neng ba mo gwetla kana ba emana le ene ba ne ba bona gore bone ba tshwanetse gore ba na le Jesu go ma le ba bangwe. And Jesus goes on to talk about a man with two sons. Mme Jesu a ba simolola go bua ka monna ma le barwa ba babedi. A man with two sons. Monna ma le barwa ba le babedi. The youngest left O monnye a tsamaya after asking his father to give him what belonged to him. a hetsa go kopa boswa jwa gagwe mo go rraagwe. We all know, and it's almost according to all traditions and cultures, that what belongs to you from your father, you only get when he's dead. Ra itse bile ke tlwaelo mo dingwaong di le harologane ka bontsi mo lehatsheng gore se se go tshwanetseng o tla se tsaya mo go rraagwe o se tsaya hela a setse a tlhokahetse. But this young man says to him, give me what is mine. Mme yo ena ra rraagwe a re go kgakala kana ke kopa tsame. The Bible says he divided his livelihood between them. I want us to note that. Rraagwe ene a kgaoganya tse ba neng ba tshela ka tsone gabedi a ba kgaoganya. And then the young one took off.
with his possession. Yo mongwe ena yaanong a phutha a simolola mosepele. And he went to a far country, A ya kgakala ko lefatsheng le le kgakala. far away from his father, A tsamaela kgakala thata le rraagwe. far away so that his father should not have any contact with him. Gore rraagwe a se ka bo ile a kgona go mmona. Far away so that his father should not have a say on how he uses his Gore possession. rraagwe ebile a se ka ba leka go mo gakolola gore o ka tshela jang. Far away so that he may have freedom to choose friends and to do whatever he pleases with his Kgakala a friends. kgone go itlhophela ditsala ebile a bone gore o ira le ditsala tsa The gagwe. question is, why did he leave home? Potso ke gore o nna a tswela mo lapeng. He left home probably because home was stifling. Go mo na a tswa mo lapeng ka gore mo lapeng go ne go a ikutlwa ke go gateletse. So he wants to be out with his friends A batla gore a ye kgakala le ditsala tsa gagwe. and to please his friends. A itumedise ditsala tsa gagwe. For just maybe his friends said, what good is it to be a son of a rich man when you don't have access to the riches of your father? Gongwe ebile ditsala tsa gagwe ne di mo raya di re, ao mosola gore bo le ngwana a mohumi mme o sena la hae le 10 thebe o ka se kwa tsa sepe. Look at you, you can't even command a thing. So why do you claim you are rich? Ba mo raya ba re, ao o tsaya gore o humile mme ga ke kwa laola sepe hela. Then he decided, let me show you what I can do. E ba re tla ke le bontshe gore ke mang. Father, give me my portion, and he goes. A re re mphe mo go ntshwanetseng a tsamaya. The Bible said he wasted his possession Bible ya re a in prodigal senya. livelihood. A Oh. senya tsa neng a di hilwe ka botshelo jo bo maswe. And when everything was depleted, Ga sengwe le sengwe se hedile. as fate may have it, Jaaka go ka there iragala. was a famine in the land. Ga nna le luba. A moment that needed him to have possessions, he is now at that point with nothing. Jaanong go tlhokala gore o ka bana le sengwe. Jaanong ga ana sepe. And you see, it is a time when he could then be drawing from his friends who have been feasting from him. Ka nako eo ke yone ne e siame gore jaanong o ka ba tsaya mo go ba ditsala tsa gagwe. Ba ka ntse ba ja mo go ene. The Bible says nobody gave him anything. Bible ya re ga gona ope yo neng a mo ga sepe. Nobody came by and said, hey, here, have something for the day. Ga gona o kileng a tla re kana o kile wa ntlodisa mo la tsona maloba tshwara. To the point he decided, Go itlheleng a hella tsa tshwetso ya gore I must seek for a job a re yaanong go tla re ke batle tiro among the locals. mo go ba lehatshe lone The only kind he found, yo neng a mmona the type of job he found, tiro ye neng a e bona was that he should go and feed swine. ke gore a ye go jesa dikolobe. He walked out of home O dule mo lapeng with intentions to be free. a batla go bona kgololosego. He walked away from home A tswa mo lapeng with intention to have control over his life. a batla gore a nne le tshwetso ya gore o batla go ira mo botshelong jwa gagwe. Walked away from his father. A tsa mo go rraagwe He didn't want anybody to control his life. a se batle ope gore a mo laole. But I want you to come with me as we look at this passage. Mme kwa tla gore o tle le nna jaaka re sekaseka temana tse. We find him walking into a place where he does not have say about his own life. O tsena mo lehelong le leng gore jaanong ga ana le haele sa ka se dirang kana se bua ka botshelo jwa gagwe. He does not even have any say about what he is going to eat. Ga ana le haele itshwetso ya gore wa go ja eng. He then is at the mercy of the one who has employed him. He can only subsist from what pigs were eating. Jaanong a bo a le gore o tshwanela le gore a emele yo mo thapileng gore o ka mo ha sepe. E ba hella tshwana ke gore yaanong a eletse le se dikolobe di se jang. He was subsisting on leftovers of pigs. E le gore jaanong o eletsa le go ja dijo tsa dikolobe tse di sa di tsweng ke dikolobe. A son of a rich man
morwa mohumi who wanted to be in control, yo neng a batla go itaola he is now under control. jaanong wa laolwa And he can only subsist on what pigs leave behind. ebile o simolola go eletsa masalela a dikolobe And nobody gave him anything. mme go sena ope yo mo gang sepe. The Bible says, Bible ya re when he came to his senses, ga a itharabologelwa when he came to his senses, ga a itharabologelwa he said, o ne a re there is bread enough even to spare for my father's servants. o ne a re dijo di dintsi thata ebile e be go sala le batlhanka ba me gore batlhanka ba ga rre gore ba je. When he came to his senses, Ga a itharabologelwa he said, o ne a re in my father's household, ko ntlong ya ga rre servants eat and there are leftovers. batlhanka ba ga rre ba ja bile ba sadisa. The Bible is then suggesting Bible e re ra e re to demand freedom from control or guidance of God is to lose your mind. e re ra e re go batla kgololosego mo modimong ke go latlhegelwa ke tlhaloganyo. Thank you. It sounds better in Setswana. To demand freedom go batla kgololosego from God and feeling that He is restrictive. o tsaya gore modimo o gateletse. You are first of all losing your mind. O simologelwa ke go latlhegelwa ke tlhaloganyo. And you are also walking into bondage. E bo ba tsena mo bokgobeng. The lie that we get from Satan is that when you move from God, you are gaining freedom, only to find that he's calling you so that he can bind you. Satane a go aketsa re ha o tswa mo modimong o bona kgololosego kante go emetse gore a tla go tsenya mo botshwarong. Mama le Papa are too strict. I want to be free. You are simply asking to walk into the hands of the evil one so that he can gain control of your life. That's the truth. Ga ntso o reng mama le papa ba lapisa banna ba ntse ba bata melao e rileng nnyaa Satane o go lebile helana o ge eletsa wa go bitsa. And when you do that, you are actually opening up for him, so yourself to lose your mind. Ga o ka bo wa ira phoso wa tswa hela o tla go yaanong o simologelwa ke gone bolwetse jwa go latlhegelwa ke tlhaloganyo. And when you have lost your mind, Ga o latlhegetswe ke tlhaloganyo you will not have a way of handling your resources. ga o ka ke wa itse gore o tshwara yang ditswempelo tsa You gago. will be among the people who will be saying they are confused, they are depressed, they have this, they have that. All the other social problems will befall you because you have moved away from the one who gives us O tla strength. nna o lwa malwetse a harologaneng a tletseng mo setšhabeng. When we walk away from God for freedom, Ga o tswa mo ga thoko ga modimo o re batla kgololosego. it then also suggests E re ra e re to stay within the confines of the one who has created you. mme ga o nna ga thoko kana mo tlase ga ditao tsa yo go tlhodileng You will have a sound mind o tla nna le tlhaloganyo e e siameng and you will be free and free indeed. If o the tla Son nna le sets you free, kgololosego you are free indeed. o tla nna le kgololosego ebile o sosologile. It looks like bondage, but yet in its truest sense, God is pleading with you so that you gain freedom. Go nna ete ke botshwaro mme ka boammaaruri e le yone kgololosego. And then here is what sense is. Jaanong se ke tlhaloganyo. Sense in this passage says is to say, I will arise. That's sense. Tlhaloganyo yaanong ya re ha ke tla nanoga.
I will arise and go to my father. That's sense. ke tla nanoga ke ye ko go rre ke yone That's tlhaloganyo the return of sense. e le yone tlhaloganyo e boa I will arise and go ke to my tla father. nanoga ke ye ko go rre Same old man who I said was yoneng ke restricted. re ke ene yo mpeilang ga tlase ga I botshwaro have now come to appreciate jaanong ke tla go lemoga gore that in his presence there is abundance of gore sustenance. ga go ene go na le ditsompelo tse di sa That heleng in him there is freedom. gore mo go ene go na le kgololesego I will arise and go to my ke tla father. nanoga ke ye ko go rre What a statement. a molaetsa That's liberation. e leng gore o tlisa Whenever you come to that point where you say, I will arise and ga go o to tla my mo father. nakong ya gore ke tla nanoga Whenever problems press you down, when you say, I will mathata a arise matswaele a heng and a go call on his gateletseng name, ga o bitsa it ina is ja gagwe sense, the Bible says so. baebele ya re It is bolelela sense. gore jaanong o bo o tletswe ke tlhaloganyo When you go to your father, you are sensible. gore jaanong ga o boela ko go rrago tlhaloganyo ya bo e You put buile all together in your head when you say, I'll go to my go father. simolola go kopana mo tlhaloganyong jaanong ga gore ke ya ko go rre And indeed, he arose. e be a nanoga ka Sense boammaaruri says, tlhaloganyo ya re sense in his Ya re. presence is when a man or a woman says, I have sinned before God and my ke father. ga yaanong monna That is kana sense. mosadi a re ke leogetse le It is godimo when sense is coming in. That's when you are getting, jaanong ke ga anong tlhaloganyo e boa that's when you are getting your ke gone bearings. o simolola yaanong o leba o That's re when you ke are getting leogile perspective. You get who o you are. bona o tlhaloganya gore o mang That you are a son with gore a father. jaanong ke morwa With a father. o nang le rre That sense ke yone tlhaloganyo is to say, ke gore I have sinned ke leogile against heaven and my father. le godimo le rre I will tell him that. ke tla mmolelela I'll say to him, ke tla mo raya ke re I have sinned against heaven ke leogetse le godimo and before you. le wena I am no longer worthy ga ke sa tlhole ke lekana to be called your son. go bitswa morwao Make me one of your hired servants. ntire motlhanka wa gago Sense, that sense. ke yone I'm tlhaloganyo reading to you sense. ke le balela tlhaloganyo jaanong I will arise and go to my father, ke tla nanoga ke ye ko go rre and I'll say to him, e be ke mo raya ke re I have sinned ke leogile against you ke leogela wena and heaven. le le godimo I'm not worthy ga ke a lekana to be called your son. go bitswa morwao He did a dira yano arise and go to his father. a nanoga a ya ko go rragwe You know, this passage will make you cry at times if you tarry a little bit and read it. temana tse di ka dira gore le go lla o lle ga o ka diega mo go tsone o di bala The Bible says, while he was afar off. ya re ga santse a le Take kgakala time and read the Bible. When he was afar off, ke gore a santse a tsamaya kwa his father looked rragwe a leba and he said, a re